Hey. Cwela jacket nokuzotha. Mazilenge izandla. Uzokhala ne? Mazilenge izandla. Ungazozinwaya ugezanga. Uyayibona into engihlezi ngikukhuzela nokuthi ungagezi. Ngesikhathi sokugeza wena uhleli phansi, ulibela abafana. Kinako ya rutlhape no. Wena wati ngwana nokuzotha kinguli nyaupe. Wathi uba sesi. Utubana upena. Question of the day. Utubanya upena. Just says. Kita ulimatha sesi. Kita ulimatha isembona mu. Nasi nathakao nokuzotha. Uyihale hota monna mo utleka uyithoba. Uze ngokuzithoba lakini. Utlhaniseka kaburipana uri wa una le mmele wa tromo. Pass mark ke 5. Total ke 10. Wa palelwa lona. Lena muhu wa palelwa ukasiluke. Nokuzotha namonna ukasiluke likhoya bisi. Una likhoya basi nokuzotha. Khoya uya wayinani sileke bukokotelo utetshimeti. Waterboot. Khoya waterboot. Awutobela le nna ka mkho o ratang wena. Nna ke tshwere bo TRT ka mo. Nna. Khoininyana ja 2 minutes mo wanana re ke ka maka ka mo. Life e ke shwe. TRT, guys. Please follow TRT Schoolboy Khadi. You guys have class. Kind tulelo je ke go fa ana Khadi yo girl Malindi Thama. Ke ka maka ka mo. Ubani ofakele filter manje lani mina yini? Vele uzofaka ifilter ngisho umubi. Ngicanga ukuthi ifilter izokuzama ngeke izilunge. Kuyafana noma ungafaka ifilter umubi. Akutshintshi lutho lokho. Susa le filter yakho la. Hayi wena uzothula sisawuna 1000 points. Uyeza silima sentombazane fashion. Yangizwa amatolwane uzothula nje awuna 1000 points ungakhuluma nomnene kanjani. Umathila lo First gift is times 3 guys. First gift is times 3. Ngithanda lokho ngawe uphapha nje sisaqala. Sukuma ubhekele. Ngifuna babone emuva bhekale. Nokuzotha bhekale. Yo. Nokuzotha ngike ubhekele. Angithi sisi uzobheka le. Sisi! Tabi! Mazela sisi. Unilothoni. Uzosiza ke sisi ukuthi omele lapha esihlahleni silima sentombazana amathanga amancane abafana kudala kase beqeda mani wena mani uyahamba wonke amaphathi uhambe wonke amaphathi lana bese uqeda bafana silima sentombazana uyagula ngisho ukugula ke sisi awuthandeki yikho unenhlanje yokubaba nane bipolar umemeza kakhulu lo magogo la nikugugwile nenkukhu yakho sisi vithikile manje sisi izimpethu sisi iphuma impethu inkukhu yakho sisi silima sentombazana iphuma impethu sisi yaphuza inkukhu yakhe into yokuchama yangaphansi yaphuma sisi uyanukisa ngisho nathi Sukuma uyomele eceleni uthi kwenze njani sisi wena uzwana nokuthukana into ezislacks uzwana nazo azakhe ngabona ingane enganamthetho njengawe wena unamulawo ngonyela tina kwena uba urutile njengongwana omungwe wawusibela ukuyihlokomelo hawuhlapi first thing first before anything else. First thing first awuhlapi wena bese utobutana na rena kyankga sesi wa itse ba lori gaina gati ke ntwa mkhutsa mang wena ka re wena ngkhase bodu ongkhamtja ya uthunya go segweng ya ogwa wena utobutana na rena kyankga o ra nna tsena tse we times 3 mo we monteng yes guys, let's all play as a team. Slima sentombazane. Msukulu, thank you guys. Let's go. Asiyakubulala namhlanje. Ufulo kashamanzi. Siyakubulala namhlanje. Osadusa nepeta kaluma indlebe. Kulethi ngempela ke manje. Uzosihlonipha Slima sentombazane. Uzosihlonipha magogo yezwa.
namathanga amancane. Today uzobona ke Nkosi yami ukuthi thina singabobani. Asijwayela kabona siphihla. Uzoqhoqhobala lapho kuyophela imali sisi. Wathinta thina uthinta abantu abangathintwayo. Unyakaza umkhodo thina. Siqonela kandaba nesilima sentombazane. Nenhliziyo yenu, intanga zakho ebhizi ziyathakatha lapho. Ziyathakatha intanga zakho leLimpopo sisi. Kodwa wena uhleli la ku-TikTok ngoba uphelelwe ifuture sisi, uphelelwe nayi guarantee sisi. Emzimbeni wakho intombazane enganavelu. Eyabona uThamara sisilima sentombazane. Uzoma-ke lapho sisi. Nobuso bakho amsho ubuso uyabayibuka sisi ubuso bakho ngathi into yokuqhama yakhe ngaphansi abantu besilisa. Ubuso bakho sisi. Into yabantu bangaphansi yokuqhama yesilisa silima sentombazane xa ungadlala nami wena uyini wena? Wena kumele sacrifice ngayo wena. Kumele sacrifice ngawe wena sisi. Ke tlo sacrifice ke kukwao. Ke tlo sacrifice ke kukwao. A ke re sacrifice ka batho wena. Ke tlo sacrifice ke kukwao. Lo tlo di bolela go rutile ke kukwao. Sacrifice o tsanga wena botse le Nigeria nyana ngere. Le tsa o tseba ka di sacrifice. Wena le Nigeria tina. Nna se se bona ngere a o tlo bolela ka mogorata mo life-eng yaka. Ke o butse ka re ke life ya koku e. Ya ke esho yesese. Ke esho ye. Swasa se bodi le teacher la nkga. A o tlo mpotsa lo tlo mpotsa ntjona wena. Ungijwayela kabi intombazane ndina wena. Unje wena ungakhuluma nami wena. Unje nomkhaba wenja. Ungathi winje isalile enamabela lengayo. Wena. Kwazi ukhulume nami kanjalo sisi. Angisiwa wele muva wenze njani? Wenze njani? Faka iglove lapho simbonise ukuthi singabobani. TRT Pet. Thank you so much guys. Everyone who's gifting, thank you so much guys. Ngwanyana o talla kudu a tsebe batho. Le ka rumela lo tjwa tla lena le ka se loke. Le ka di rumela se shela nke a wina. Thank you so much, sis. Thank you, sis. Thank you so much. I'm so good. Let's follow TRT. Thank you so much. Please follow the MVPs. Everyone. Thank you so much, everyone. Let's go. Thank you so much, guys. Let's go, guys. Let's all tap, guys. Let's all tap. Please follow the MVP, guys. It's a game. Let's all tap, guys. Can you please all tap, guys? Let's all tap, guys. Wena ngibona uyenza so ungathi uyigorilla wena uzala ukhala entabeni wena ngibona uyenza so gorilla ndina apha amamanki wakho loya ngawo just says Shayela abantu kabi sisi ucanga ukuthi kusekini la TRT thank you so much guys ×3 first gift is ×3 anything that you send right now is gonna be ×3 guys anything that you send right now is gonna be ×3 guys wanyana wa tella batho wena tap on screen guys Wakhuntsula mehlane ngathi sele shayiswe imoto Vuthe goan angina ndaba nawe Wakhuntsula mehlane ngathi sele kwayiswe imoto Yabela silima man awuzukuyi Uzoma lapho uzoma weshebe guys asihlale nethi team yaliwa kanti ayaliwa ayaliwa Utaya se khokho ilane sesi wena o ka re ntwe tlhosi phata ya o ka re ke ntwe ka re ke khokho ilane wena le tsulu wa rasa bo opela ska ya njale ke tla o biletsa di artist tsa le company tlo opela du ku shore ropela jwa guys we need 5 roses TRT wait for the speed guys wait for the speed gift on the speed guys this girl one kwaela eno rena ke na le teacher ma teacher no wa ko skolo nga rutisha bana sesi wena o nyaka motho yey mukhaba wa mpya wena emela ko mrawo wela mrawo angikuboni nokuzotha uphelelanga bo usengimela phaya ngiveze nenkathula ngisho ngike ubuyele emuva ngifuna ukubona le nkathulo zakho zithenge 2 rand eSmall Street mele emuva
Times 3, guys. Times 3, guys. They will snipe. Times 3, guys. Guys, times 3. They will snipe, guys. Don't allow them to snipe, guys. Times 3. Wena ntombazana ndini uyatelela wena. Ilento le ishibokwana, ishibokwana. Shibokwana wena, ngishibokwana. Okare ngabe tha stretch. Kadi ngaje ucha umenga. Okare ngabe tha stretch kana rawa umenga. Wena kaya ko ntalla ke aka kamo. Ko khale everyday ko botsa ke ka mamma ka kamo. Mani gani nyana e buya lena ya ubola lena na re tla diang. O ba botsa re bodile mani gani wena moreba ina nkani mani gani ewe. Aina nkani mani gani ewe ina moreba. Thank you so much, guys. Lena le baka. O ka re bo re go ba le contract le bo go bo. Oh my God! Bona ndia tsa kai. Tsona mawe modimo wa ka ebile go kwela botlhoko wena ke eng mara? Dieta tsa o di lebeletse ko moyeng o ra re le bautantse so. A be kwasa. O ka re le tsona le kontraka wena o ka re foroma ditira ka diatla wena o le so o nana re wena ka botsa nna ke le ka mgo wena ntebelle botse look at me darling look at me look at me look at wena owe o nana re wena ka botsa nna o ka re le fielo la o fiela mogotha o tsalla batho wena le tlhoya mannaka sure ona nna ke tsore bo charity ka mo lifeng ya ka wena ke tsore batho ba o ba le matla o ka re butsu ya le contract wena ya go ya ka bogare ha sa maire phatha a se mpotse selo wena molala wa ostrich borrogo ba tente ona konela ke bulana si shwapa senja o ka re mjaina metse dustbin wena o ka re mjaina metse dustbin. Can we please try to please the team, guys? CRT, thank you so much. Thelma and Khadi, you guys have boosting clubs. Because when we are in need of a boosting club, please guys, send those boosting clubs. When we are in need of boosting clubs, guys, can you please all send them, guys. Guys, please send those boosting clubs, guys. Please, guys, accept Nkosi yami weba. Homa. Just ngizoloke ngimile nje ke mina. Yes, let's tap, guys. Guys, please do not send roses in the club. We have a club. Anything that you send is gonna be ×5. We have a club. Hambuyoma sis, hambuyoma. Nokuzothi hambuyoma nje phezu kwedustbin. Hambuyoma ngiyacela, angifuni ukukhuluma kakhulu yazi. Angisazi nokuthi ngithini kwe ngoba uyangihawula nje uyasogolela sisi nabantu bakho abuku live yakho bayasogola sisi niyasogola ningabe umsogoli angifuni nokhuluma kakhulu marothi bamara vele ungakhulumi kakhulu msokulu thank you guys yey hambi yoma le unancede hambi yoma le yima lapha ngithi uyincede wena usiye umuntu wena uyisilwane sisi uyisilwane wena kuyawuhloya sisi kaSpedi kuyawuhloya sisi awuthande umoya omubi lesi silwane man so siza ukuthumela lapho sisi ngathi inkukhu enethiwe okay thank you so much guys we need to play the team uzoma lapho silwane ndini wena uyisithwale esibi sabona abantu osmile bethu usmile khona isithwale esibi wena sisi vele into enyaziyo leni oseduze uyisivunguvungu nje into epheshula na umoya sisi uyinto ephephukayo nje sisi into ongayazi sisi ukuthi yini nje into ongazi uyithini yazi umchilo wasidwaba ngesiZulu ungumchilo yosidwaba ke sisi go back hey wena lethoya dish king ubuthatha bawo ke wele move ke guys ×3 guys any gift that you send is gonna be ×3 nokuzotha ukaru tracker ya madoti wena
njengoba uphapha kanje. Sis, angiboni lutho. I-Mr. Ifakwa angiboni lutho. Angiboni lutho, guys. Let's play on the time. Bayifake ngi-mistake azange ngithi bayifake. Times 3 times Mara 3, guys. uthathe Let's low, play uthathe this low thing, guys. okuthalayo. Times 3. Guys, Let's play times the 3. times 3, guys. Oh my God. Guys, Oh, times bakithi. 3. Guys, thank you, guys. Let's all tap, guys. If you don't have anything, please tap, guys. Your tap count. Times 3, guys. Yes, bonne ukuthi njani. Thank you so much, Transporter. Thank you so much, my love. Thank you so much, Transporter. Guys, come on. Guys, come on. Hey, hambi yomemuva. Hambi yomemuva likhoya ligcwele. Kamema komrawu kwa uswele obalabala. Hey, guys, come on, come on, come on. Awukakafiki. Hambi yomemuva. Ngisasephezulu ungazophapha. Sisi hambi yomemuva silima sentombazane sasephezulu kubu semkhathini wena vele phela usathane zini uzonje uthi na sasephezulu. Guys, follow the MVPs please. Sasephezulu semkhathini engithi wena vele usemkhathini engithi wena uzobona ke namhlanje ngeke sesihluleke. Sisi ngazi uthi umkhongi nesigqoko sakho ngathi bakuthumile sisi ngathi inkukhu enethiwe umkhongi sisi uyobika ini uhambisa amalobolo silima sentombazane. Guys, let's all tap kamuka bafethu sonke asisepheni guys. We can do this. You send whatever you have. Uzothula silima sentombazane. Oh sis, thank you Shane. Oh, good afternoon. Thina phela abantu bethi basebenza phesheya silima sentombazane. Sigifisa abantu baphesheya. Yosisa ugibelo sosihlahla leso ngoba vele ngathi uyathakatha ngithi sis. Ugibelo sosihlahla leso lo mthini wakho sis. Angisho ukuthi ugibela uhlala wena nangusathatha isihlahla. Gibelo sosihlahla. You stand there ume lapha esihlahleni silima sentombazane guys. Silima uyenyanyisa uthande kumoya omubi. Guys, thank you so much. Follow them umphoqi umzukulu. Ho, cabanga ukuthi ubani wena? Cabanga ukuthi ubani wena? Cabanga ukuthi uyini wena? Awusengisho ephezulu ekhekheni sisi. Umloyi izinto yaziyo sisi. Uyabaza umthakathi abathakathi babonakala nje sebele, bonakala ngisho le ukuthi umthakathi nasilima sentombazane. Awuthi ngihlale phansi ngeke ngiphumule phela. Kunini lokhu ungimisa? Hawu kunini ngifa mzukulu, thank you. Uzothula lapho sisi. Uthule kube ngazi ukuthi uyikhansela lidla imali zango 2036. Sisi ukuthi awufundanga sisi awuya ngesikoleni. iMaths awuyazi, you don't know mathematics, you don't know how to count. I'm still leading mama. I'm still leading my study. I'm leading ne. Cabanga ukuthi uyini wena? Ha. Hey bona ingulube boyisinonela bo. Mama eshana. Inonelwa yini ngempela? Ngiyalingwa. Ulibambe lingashoni intombazane. Mama eshana wena uzodelela mina. Hawu mama eshana. Umuthi uhlabi wena ukara umama ungashwa. Umuthi uhlabi sesi. Umuthi uhlabi. Hafu umuthi. Hafu uhlabi kuwena muthowe. Uranna tata we. Unale machazi game iphelile. Unale machazi game iphelile wankwa. Unale machazi game iphelile sisi. Thank you so much guys. Thank you so much. Yeah, we coming in with guys. Let's follow my MVP Transporter Glory Lisbeth, guys. Follow the Guys, Transporter Glory and Lisbeth. You guys have gloves. Please do not send them. Send them on the speed. Dinawa, thank you so much. Topless leader. Snowy General Asnat, Austin, and everyone else who's tapping, guys. Thank you so much. MVP guys, we tried. Yes, we fought, guys. We can Guys, do follow this. my MVP, We just guys. need to work as a team. Follow my MVP, Okay, guys. thank you, Oh, Let's all Nkosi yami. tap. Asisepheni guys, umaqala ke sithepha sonke. Singafika ke-1000 tap. Guys, if you want to gift something, tap on the glove and gift on the glove, but no roses on the glove, guys. No roses on the glove. First gift is times 2, guys. First gift is times 2. When I'm Mamu Rashwa, urinagidile jalo chanto chabacho. Eh? Urigidile ngi Mamu Rashwa. Thank you, Transporter. Mamu Rashwa. Urigidile ngabe kulela. Ama pelo na ntse mo yang ngirikiswa. Mo, erikitlo shento pelo. Mama Jackie wandina mamuhla. Keje ka papa. Sisusane 200 ihlala steli man. Ish.
300 hlala steli. Guys, 4 roses guys. 4 roses guys. Mina guys ngigift abantu baphesheya mina. I have South Africans and international. That's me. I have South African people and international. Wena sesurina ngambutsidile ngwana o bina ka rasoreji wa nkga. Umkha soreji wena o bamukile wena. Ana nto kamputshang yona wena o bamukile wena. Soreji ndina. Ngithi buyele emuva. Buyele emuva nokusotha. Khani mara wanya no what's a food ya jwang? Guys, times 3. Anything that you send is gonna be triple, guys. Times 3, guys. Guys, times 3, guys. Usa Jemile. Lithoyo ka rena dukulwa mo di mama. Guys, it disconnected network ya nokuzotha. Kin vitale motho mo wrong. Network ya nokuzothanya ku gafisha. I'm crashing out. Iphelile data lakho le2bob. Is it my network or yours? I'm sorry. Yakho. Is it my network or yours? Oh, sorry. I don't know why. Ubuza umsangano la. Guys, let's all tap. Sorry, network yamehlupha. Guys, yangazi why, because I'm using data. Guys, let's all tap, please. Asiphen soki, guys. Ngibone kuphela ukuthi usebenzisa iWi-Fi. Ngibone kuphela iWi-Fi. Wasn't nge-Wi-Fi ungaspell iWi-Fi wena. Shut up. Ngoba kuyimanje udisconnecte kusawina mina. Udisconnecte ngiwina nokuzotha yayazi leyo pain leyo. Lokuthi mawina umuntu adisconnecte. Go back. Thank you so much, sis. Go back. How? That's that, sis. I did not disconnect. So Wi-Fi being hlupa. How? You have to understand that ngithi phela vela uyazi wife ngoba vele ukhulile. Asisekini la. Shut up. Slima sentombazana lento enuki sorry. Sis, go back, man. Slima sentombazana when Slima, sis, you are the one who's a fool. You will go back and will respect me. Elisha, thank you so much. Oh my God, sisi, thank you. You will go back ume lapho sis kube ngathi ushawe izulu. Ahead. How thing phumule. Kuli nomuntu yamini uzoma lapho sis. You will stand lapho sis. Unetwe izivula vele idala zikunet. Angithi phela sisi vele wena awuchazi sis. Uzoma lapho. Move back. Move. Hambi yomesihlahleni. Go back to the tree. Go back. Go back. Nokuluka makaka wenja. Hambi yomale. Wazongijwayela wena ukanguthi ubani wena. Hey njani thank you sisi loyo sisi wakho umubi ofana nawe omthenkayo lapho. Kanguthi kusekini lana wena. Kanguthi sihleka nawe la. Wenja. Slima sentombazana. Khandale hash. Ungazosijwayela kabi wena. Yo. Yes. Angizwani nomuntu osnacks mina. Go to the toilet when uyanuka yazi yasinukela. Sibuyele muva ngidibona. Aje mabuti. Wena tima Wi-Fi juu. Ay, vale kemikili timus. Keme chibaha. I'm back like I'm back like Hey, picture me now. Oh, how much would you see in your hand?
Hi guys. Guys, le shapo ke emetse mogotsa ka tshepang screen mogotsa ka o etla re tlo raloka O kana o re nka romela modimo location. khane ke ding je guys tshepang screen hallo je di fofa mo ke ding guys I want to ifuka mo ke eng khane khane ntwe ifuka mo ke eng ke emetse mogotsa ka nokuzotha a se dipokapokane ke ntwe ya Jessie ke ntwe ya Jessie I think a se ke ntšhe ba re keng a se ke ntšhe separa botse so ke rile ke apara Jessie wa tšwela dipokapokanana ke a di bona tlo mo tseleng Ke tshaba dintja. pela le tsweleng rasa guys a di sa bonala kere guys tshepang screen batho ba ka tshepang screen mosetsana ka o sa le life le motho mongwe a ke tse bo re ntwa etsa ke nga tlo tsena life le motho mongwe nna ke le ona wa ntwaela o raloka life match a ke tse bo re fa life match mang o raloka life match jwang nna ke se ke fitla wa ntselela mosetsana ola ke shapo lena le shapo ke rile go fela le tapping screen no kuzotha shetja le life le motho mongwe o nya go tlo nkwatisha o life le motho mongwe o ke sa motsebeng ke kwata kudwe motho aka ya life le motho mongwe hello wa nkwatisha ke back like I never left ke back like umqolo ke back like umqolo ke abala di comment ke di bala di comment jaiva please ke tlo jaiva mama tle ke rekile speaker se seng sa goparara a tlwele collected gloves atle a ralokele nna o collected gloves se tsantsa ralokele nna ke nako ya collected gloves kana ka raloka le nna se kanya go tlo ntlatsa ntwe ngwe ke sa inyakeng nya go ntla ba tlabisha lo tše dingwe I am a pele ka collected glove o rato raloka le nna a wa le batla ba re no kuzotha wa ntshaba o collected glove o rato raloka le nna ape nna vele ke boso ke di bone lo je ish be ke ntse mo di mapakete bana mama ile go pela ntlele ba slap ya kuka o kgetha malapa tjaka a o di bale ka mo ke bola ka o thepa aowa ke di badile di ntwetse phela I can't read di comment ka moka tše ding di a feta ke kgethe malapa tše ding di a feta lena di a di tshelwa tseba ene kona re sa fitla thank you so much shetse le di a di tshele ka pela so o mo kopane oh nna ke Gauteng love you more hi Zex bina ke tlo bina ke sa tšhatše speaker ke rekile speaker sa goparara special for lena ke nya go le binela no kuzotha ke tlo bopula mjama motle ai wena o jang O ja le taba, ija. he ke tlo shapa number ka Capitec o mphe 4 clipper wena wa tsare diang ndiye memo ke a ihloka 4 clipper eo mara go re ngwenyeno wa ya saralo ka mmethelang jwa lela tsa ke tlo kwata re kwane botse re nna le ena ka 3 6 minutes a ke tsene felo as long as ke rile ka 3 le 5 minutes to 3 sa le 3
Oh, ke rile ka 2 nyere. Oh. No, lo le ka 3 it's okay. Yena o sana la wara. Ba go tabe after an hour. Re tlo raloka ka ntwetse ka 2. A ke tlo kwa ka yena. Apa e gona le gore ke tlo ya life yena a tlo ya life le motho mongwe. Ke tlo mo disown. Are you gonna play quiet game or punishment game? I'm not sure like it's be raloka ntwa mang. No, ba mpotsa re ke wrong, a se ke re ka 3 ke rile ka 2. Wo ka ra o sa le mogotsi a Jane. La rata o butša diputišo tše ile reng a di right. Wo ka ra so ke level 7 ya diputišo eo. Wa o ka ra o sa le mogotsi a Jane ke dilo mamara. Lena mona le no phela ele sa bone batho ba le ba be le no nana re balwa. A ona ntwe a re le nna le Jane re sharp. Perfectly fine. Tshwantse re raloke quiet game. Ana ka mokgwa ka diang ka ona. Thank you so much, Bina. Una le double drone. Yes, I do have. Janesh ka ke di bone o kwa dulang Janesh. I love you more. Five to 2 ke etelle good ke nya go mona mo life nya ka no a ska tlo mbora ke tlo nna ke mo checka a ke tlo bora ke no kuzotha nna isa le ka pela so litsulu isa le eli so a ke nya ke litsulu le tlo ngwatisha la dziba sign signature move. Thank you so much for roses, guys. Ke tlo bina ke emetse letsulu laka ene no le nne tso seralo ke le nna go re la mbora la tsa ibile la stress le zulule a potso re zulule le sona like ke a boreya ke rata zulule la letsulu la le ntiela monatwa tsa ke le emetse ke tla go le puncha tlhoye ka tlapa tlhoye ye setla mama ile ba o nyaka go strate o na le boyfriend ke di putisho tja boloi jewe o na le boyfriend ke dilo mang Yo. Una le boyfriend ke dilo mang wena tsanya go tlo nshishimisha o tlo botsa batho maka ke putsho tja boloi una le boyfriend ke dilo mang la tsa re bashimane ba hetha banyana moso le una le boyfriend le a le ngwishetse lo tse di botseleng ene le tsulile le ntshiyetsa nako ke tlo nnela o tlhoke sa araba diputsho tja boloi nna no una le boyfriend le nna la mbora letsulu le re eme ka lona like la ntina shem ma motlha ke a le botsa re le tlo kra mo shetse re thile 50k tabs lona le sale mo 0 a lena mona le phela le na le lo je dintshwa o dlala le gelo mongwe nao ke fitile live ya gage na a se kana go tlo mbora wa tseba a se kana go tlo mbora like a se ka tla yo a se kana go tlo mbora shem wa ya raloka le motho mongwe nna ntse ke le hona ke letsulu vele bona ba re ke rena maperung kile wa kwa rella a relle wa tsa re ke letsulu lane wa tsa re ke letsulu laka ke le rata gore wa mbora shem yo re tlo jive today mama tla ke mminisha tse dingwe mapanta mama tla re bina mapanta you are so pretty thank you ke di bone dumela hle from Botswana hi ntja e ka e gona sinoke buchishan buchan Omplasha ditshego street no le tsurile la stress like le sale life le motho mo le no ena ke nya go raloka le motho mo ke nya go raloka le lona fela ke nya go raloka le lona fela ke nya go raloka le lona fela oh mama tlhabile ke tšwetse mo ntle ke re di le binela oh ke tshwere ke lo tšedu like ke nya go bina yo no kuzotha one stressa like yo mrena oh no kuzotha one stress like one stress shem
Like kinako bona nokuzotha. Kuri the only thing I want in my life kinokuzotha. Yo! Nokuzotha we. Yeah, nokuzotha we. Ke crash out. Ke emetse lona le tsulileo a le nyakotla le life le motho o mongwe. Like the love of my life is life with someone else, guys. I reaching 100k taps before I fitla mo. A re tshepeng ka moka. Ke na le stress Tricia. Yo. 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 No such a way. Ya ka ile tla bela lumiwa. Okay. Life e rena go le bona. Mama tla ke tšwe montle ke ralo ka le ka dimjalelo tše ka moka. Oh guys, ke ra le stress no kuzotha one stressa. Ape ke two. O busy ka di last match. Yo. Oh, ibile ke tshwara ke dimpa. Yo. Yo. Alisan, Eric accepted Alisan. Alisan. Hi. Like o ka se loke mo nna sesi o ka tlonya go raloka le nna o ka se loke. Like nna ke raloka le batho ba go Limpopo ba Mapedi ba Mazulu kuri ke na le batho ba bantši wa gusha. So like o ka se loke o ka raloka le nna. Ah, Kitty. Ya go raloka. You never know. Raloke sesi re bona re boso ke mang. Like nna ke rata o ti prove. Ke gopela re le montshe gore ke rena bo mang. Like nna ke rata gore like re bolele kudu ke nonya gore re montshe ka mediro ka megwa le mediro. Bo cute girl a bo bereke sesi mo mmetšheng. O ka re Sisi, how are you guys? Ngicela nimprove. Bayathepha labantu laba guys. Bayathepha. guys tepang ape o tsere action speak louder than words sesi and he reach 500 mo wa go mola ke ya go tlo botsa taba tsa quiet game. Guys, This person is ready for the game of shit. like Guys, time soon. Let's go, Bonnie. Asekusabi thina wena nobubi. Fusek. Sukala ku screen. Nathi gundwane la. guys ba ruka re ke nna roto. Yes, Roto. Lase Joburg CBD. Wena o lela la kwa Alexander la o loma batho maoto. Fatho sa le manga. Guys, it's just close to 1,000. Wena o lela la o loma batho maoto le fetsa la butso tsa le ro. A ba belwa wena le roto la ona la kwa Alexander wena. O ka se mputse ntwane o mputsang yona. Ene wena o le roto lela la womella wena. Lizoluma kanjani Roto elomile? Kumola. Okay, thank you guys. Let's activate. Guys, we need 3 roses. Let's activate I'm this. playing one game and I'm leaving. Obviously, but you don't know because why? Thank you. What guys? I don't want to go deep. We did cute girl mo. I rather the cute girl rena. Raluka le batho ba o ikemishetsa ka mmereko wa bona wa TikTok. Go Alisane ba tle tlutisha bobotse mo ba lo papere le mangena ba aparetse life jo mpotsa re kilo manjana tšeo. A re ya batho ba ka romelang di gift mo ke times 3 no. Guys, someone afake something guys. Hey. Trisha! Ari yo. Utolla sesi, usatolla. Ari ya batho ba ka. Are ba bontshore di boso ke rena. Are ba bontshore di boso ke rena. Ke nako jwale sesi o tswalle molomo wa omelela. O nana re lip gloss e tlo winisha life. O bambile sesi. Lip gloss e ka se winisha life sesi lo ka tlela lip gloss wa para di brele. Jewe cha di pampish jewe wa nana re kitsa matlo di ka le le ka sa ma o re le ka se loke batho ba ka ba tlo tshepa. Guys, bayathepha lapha thina sidlala ngama coin lapha kuyathepha lapha thina sidlala ngama coin. Guys, a re eng rumela mo apela mona jalo o tla ka bogang. O
tla ka You are bogale making tshepang me screen points. e re fetsa game ye le botsa no go zotha a relaxe he ke fetsa game ye ke raloka le yena ke nyaka go tlo bora ke yena game ya bosike he nna ke raloka le yena o nyaka mang ka mo ba o nyaka ba nyaka skie bana ko hae a re nka be ke rile a ona o re ke re a ona Nkosi yami ngicela siwini ahambe asiwini guys, let's win. ka se gopela le tshepeng ka mo re ke botse ngwana o mongwe re yena a ona wena le menwana iwe yao ya dibiana wa jiwa motho re ke etla motho uwe ba tla ba bantšha mpitsa nkwa emenyana ka se tshepang gape re ba bantšhi nko le tshepeng botse gane botse le e bone jwang gape lena le tlonšiša ka game re sa thoma You are re sa fighting. thoma ka game ya mathomo re tlo ikry-a ya dirashide re fetsa mororalo ka le marasheni wo ke maviana ene viana yone ke ela ya o bešiwa ko dikoteng treasure ma treasure o tlo jiwa ngwanyanaka re tlo o ja jwale ka motho a eja a ke tla go bolela ke mapeding mo sesi mo ke mapeding mo a re bereke ka matsumo Even like umpedi wena mopedi wa o bolela so But I'm sure you don't need there are pedis that don't know how to speak pedi, but naki more pedi. au no kwa re ke mopedi o bolela ka Because I don't know pedi, but umpedi wa mokokotelo sesi a re kwa ka yena simo Exactly. Exactly. Thank you so much. la bona la njisha la bona la njisha And then now I want you to roll down, Lapo. I want you to roll from we that said tree to quiet this. game Hey, you we owe said me. quiet game I don't we play didn't like say that. no listen Easy, we easy. never said it's a punish game we said quiet When you game come to me, you come for punishments. You accepted me. I do punishments. I no, want you I to roll didn't 5 know. times. It's the first time I'm playing 5 with you. I times didn't before know. you go. 5 times. No Roll. ways. Roll. I'm not gonna do that. No ways. Go and climb that tree. First branch. Yes. And jump down. You must jump. Bye. And Fusek out. Yo, nokuzo mali ngukwatile wabe. Hayi sisi ngicela ungazongijwayela ne. Indaba yakho ukuthi udlale nabanye abantu mina ngingakafiki ayisebenzi yes. Uyenza nokuzotha. Lalela-ke Kidiboni, mana-ke Kidiboni wena buwenza njengamanje sithe ngo-2 manje wena bese ngidlala nomunye umuntu sekumele mina ngigqume ngiphaphe ngoba inkinga yakho wena usuyaphi-ke Ngicela ukuxoxela istory sisi yogugile mamela. ukuthi sangana mina sisi ne angishongo nje ukuthi sangana nasisi ukuthi nengqondo yakhe ithathiswe kwabogogo angaze nje ngikusho nje lokho sisi anginezanga ingqondo mina abantu abadala yezwa sisi uyabona ukuthi u2 why uthatha imatch nangu alim accept qhubeka uyodlala naye Sisi ngifake mistake ningifake kwenzakaleni? Asazi kathi kwenzakaleni ufunani la? Ufunani sisi la? Ayisukani mina nobubi ngathi Uzobani la sisi ngizomletha. Ali awuphume ngisadena le kokorosha. Wena mkokoroshi usikanya kotlo ntina ka ruki khale ku yemetsi mo ene wena ntse o Wena itla uthi nako ukuthi awuthi kuphi nako kathiwa wena awusazi wena. nokuzathawe Awusazi wena. utolla ngere ke grade wena ralo ka match ka thu ye chaya nna ka letsa wena o sa ralo ka match le motho mo ntshantse ke emele wena o sikanya kotlo lwalla wena re accepta mo we ralo kotlo balabala khoya o phaphashia kaya kotlo ntlapela wena. Let's all tap the screen please. Let's tap the screen guys. Let's tap the screen. Let's all tap kaya the kotlo screen. ngikwatisha le khoya sikhokhoti Sisa una 1000 points angazi noma ukwazi nokubala khanda lenhleni lana nobubi. Guys, can you please all try to tap? Let's tap. please, guys. nokuzotha ngizokutshela indaba zakho wena Guys, uzokhala let's next all tap. Awuna 1000 oh ngithu.
ngabe vele uyathula ngoba vele u1000 ngizofika manje. Ngizofika manje u1000 and uzokhala ngiyakutshela namhlanje ngiphezulu kwakho wena. Namhlanje ngifuna ukukubonisa enye into ongayazi, ngifuna ukukubonisa ibunu zenyoka sisi. Awuzaza ngisho ukuthi singakuphi. Ngifuna ukukubonisa wena. Awungazi kahle wena. Guys, sisi, shona le, move back, move back, move back. Uzoma lapho silima sentombazane. Like usoma sinethemba mpondla. Ake nifollow lo yamuntu nkosami uzangijabulisa bebantu. Uzothula lapho silima sentombazane. Namathanga akho amancane la ucabanga ukuthi uyachaza. Ngathi ugogo ugwile sisi. Yazi sisi mina ngi-understand ukuthi abafana babonani nje kuwe. Ngoba phela awudleki Ntombi into emfishane kanjeni. Leso jibu uyamemeza ukubangela uTikTok wakho umsindo ucabanga ukuthi ubani ngicathi ungadlala silima sentombazane nobubi. Awunangqondo awukwasho nakubala. It's not my fault ukuthi awuyanga ukuyofunda sisi esikoleni. Uhambe uyofunda sisi. Uhambe ufunde sisi. Zibuka ukuthi unjani ushawe impilo waguga umngaka sisi. Angazi wazi ukuthi na yini Nkosi yami. Nakazi skeleton Nkosi yami. Ngathi yisoke skeleton. Guys, you need one rose. Caba yewena ihlisa amanqina akhe ezandla silima sentombazane man. Nobuso obudala bakithi ngathi ugcobisa ucream, ushise na ucream. Ucream lo nokushisile. Kushisile ucream wakho silima sentombazane. Hamba ucaba uzofaka ucream wena cabanga ukuthi ubani wena cathi ungadlala nami wena. Wena cabanga ukuthi ungadlala nami wena. Wena ukapapala lina. Hawa shame khohlwa. Khohlwa sisi wabantu. Khohlwa forget. Didimala mo uzoma lapho sisube isichuse ngathi silima sisingathi uyolima emasimini ntombazane endini nobuphi. Enyanyisa nje. So ngisiza ukuthi umele lapho utshela abantu baku they should play the game. Tell people to play the game. Hey, uzokwehlisa sisi. Angithi yabothi ngiku4 million zinakhe thank you. Guys, let's just play. Cabanga ukuthi wena thina igame siyayazi sisi. Asigcwale nje ngama tap kuphela. Silima sentombazane uzoma lapho you move back. Hamba yoma lesihlahleni, hamba emhlahleni. Usondele kakhulu sisi. Asifuna unganciki. Do not lean. How? Zoma lapho sisi nobubi. Buka bakithi ugqoke nezinto ezidabukisayo lana. Ngicela sisi ungalokhu usha amagambuthi. Ngiyacela Nkosi yami. Ngoba phela wina ngama tap kuphela nawe uyabona. Bantu bakwa 1.2 lapho. Uzubozi bakupretenda Nkosi yami abakwenze lutho awuthandeki silima sentombazane. You will stand there like yena uhlanya bakithi umuntu oqeda angazi noma oqeda basesibhedlela oqeda kuzalwa uzoma lapho ke wena. Awuchazi cabanga ukuthi uyachaza la. Nasho kuthiwa bengumfana bengeke ngithandane nawe mina. Bengeke ngithandane into njena. Ngumfana mina thiwa ngithandana nawe. I'll never date you sis. Ngisho unqunu sis awuchazi. Phethe nje izagila zamathanga. Ngisho unqunu awuchazi sisi. Wena awu shame nehloko amarenge bathunga. Uzothula ke Nkosi yami usitshela ukuthi ufuna ukudlala igame noma ufuna ukudlala igame lapho nobubi man sisi. Nakhona wena I don't understand ukuthi yini lento abayithanda kuwena but I'm still trying to figure it out sisi because awuthandeki awukho muhle umubi uyisiphihli awuthandeki awukho muhle umubi uyisiphihli awuthandeki awukho muhle umubi uyisiphihli uyiskeleton silima sentombazane. Abamthuni ungadlala nami gift abantu baphesheya mina. Hey yehlisa leso manqina akho ezandla. I don't want to see them sisi. Nobuso bakho sisi bube ngathi uhlezi kuma period pains sisi. Ngathi umuntu omentsayo ubuso bakho sisi. Ngathi le nyama yezulu okuthiwa yini amantshontsho sisi edliwayo. Cabanga ukuthi wena ngahlukumeza mina kule app leni uphapha uzongithulisa. You'll humble me. Wena sisunjena unuka kanjena sisi. Utlo didimala mo and urejwethe huri ubatla ubapala game or not sis because there are some people abasimele abakhulu sis. We are just wasting your time. Right? Uzoma ke lapho sis. Bese yasho ufuna ukudlala nathi noma ufuna ukudlala nathi sis. Ngathi nje kahle kumele uhambe uyothengisa ini amagwinya sis ngoba kuyakufanele ukuthengisa amagwinya. Kuyakufanele nje ukuthengisa amagwinya ntombazane. Move lapho. Move back. Guys, thank you so much. Oh, Alintisha kamanaba lina. Let's see if we got it. Lintisha. Mphonhle, thank you. Yale baba batheka. Guys, mara la talintisha kamanaba mara.
Guys, Lintesha ka manaba sefapano pele a let's Jehova. all tap, guys. All of us, guys. Let's tap, guys. Lintesha ka manaba. All of us, guys. Guys, tapang, guys. A second, guys. Let's all tap, please. Guys, I need you guys to tap, guys. Guys, Everyone please must tap the tap. screen. Wena, Tap, Tsheleja ngere o ntwela mpo wena premature tina o re nna ke dile jwang? O tsenyenze njani sisi? Wena njengoba unje uyi-premature unokugula okuningi uba nokutshela ukuthi wena unjani. Utsenyenze njani sisi? Uyangidelela nokuzothi yabona namhlanje ungibuyele ngenye into enzima kabi. Uyangijwayela sisi. Uthi ngenze njani? Khuluma phela phinda. Khuluma. Sukuma phela uyomale ngifuna ukukubona kahle nebhluku abakwenzela kona kuTaylor. Buyele emuva ngifuna ukukubona kahle nanoma ungazilungisa ijacket sima umubi ijacket yasoze ikwenza ube muhle. We premature sisi nesilungu esisangene usicabanga kuqala TRT Anile ulaya TRT ulaya sizokulimaza sisi ungazohlala kayi1 bese le ufike lana uqonga ukuthi sisi wena sisi abantu bakho abanalutho bathatha amakhweni ogcina bawaqedelela kule game uzokhala sisi inle nto lela inle kikoti king intwe le mocking kikoti na king itibelle umputshori king lwena ya upalla ukase nspelele le yona premature tjeni o tlwaela batho ba mpwena nokuzotha ke tla o botjata batja walla sesi ke lefase mo dilo di change ke nako ya ka jwale ke bolela ka mokgo ke ratang ke lefase la mapedi jwale wena mollo itena. Thank you so much. Thank you TRT. Ke tla o bolaya sesi. Ke rantwe. Ye. Ke trongwana. O rwele trongwana o shita ke trongwana. Wasomlo akhantewe. Wasomloyi. Akhantewe. Wasomloyi. O tlalla sesi. Ku buditse ka ro ka seraloke le nna. Trongwana. Akhantewe wasomloyi o tla hobala sesi ke tla o lemata ke tshwere bo TRT nna ka mo sesi ke tshwere batho ba bangwe ko re bona marawa o omella o ba le manga nesi ngezi mincile unje for example you uzokhala nokuzotha uzokhala marawa ujiya wamela ukara kuka di chip o tlalla nokuzotha ke le fase mo se sidilwe di change ke na kwa ka ya bulela jwale ke tlo bulela ka mkgo ke ratang fase le ke di bone wa ga sarele ke galo ko gala ke re tloela bulela ka mkgo for example ke a mmotsa EG eba di example go sekolong ba re EG ba re nokuzotha Zeminqile nokuzotha ntshaba tsowo wa di ration ka ra dipotla ke ja kwa bona lekella mo moyeng twela jacket nokuzotha mazilenge izandla uzokhala ne mazilenge izandla ungazozinaya ugezanga yayibona into engihlezi ngikukhuzela nokuthi ungagezi ngesikhathi sokugeza wena uhleli phansi ulibela abafana kinako ya rutlhape no wena wati ngwana nokuzotha ke nguli nyaupe watsuba sesi utsuba na upenda question of the day utsuba nya upenda just says ke tla o lematsa sesi ke tla o lematsa se monna monna se nna thakao a se nna thakao nna asinna thaka unokuzotha uyigale hotla monna mo utle ka uyithoba uze ngokuzithoba la kimi utlhanise ka buripana uri wa una le mmele wa tromo pass mark ke 5 total ke 10 wa palelwa lona lana mo wa palelwa o ka siluke nokuzotha na monna o ka siluke le tlho ya bisi una le tlho ya basi nokuzotha Kaya waya wainane sile ke bukokotelo ntletshimeti Waterboot kaya Waterboot a tlo bolela nna ka mkgo o ratang wena nna ke tshwere bo TRT ka mo nna
khwaini nyana ja 2 minutes mo wana re ke ka maka ka mo life e ke shwe TRT guys please follow TRT school boy Khadi you guys have class kind tulelo check isiko fatho ana Khadi your girl Malindi Thama ke ka maka ka mo ubani ofakele filter manje lani mina yini vele uzofaka ifilter ngisho umubi ngicanga ukuthi ifilter izokuzama ngeke izilunge kuyafana nalo ungafaka ifilter umubi akutshintshi lutho lokho susa le filter yakho la hayi wena uzothula sisawuna 1000 points uyeza silima sentombazane efashani yangizwa amatolwane uzothula nje awuna 100 points ungakhuluma nomnemo kanjani first gift is times 3 guys first gift is times 3 ngithanda lokho ngawe uphapha nje sisaqala sukuma ubhekele ngifuna babone emuva bhekele nokuzotha bhekele yo nokuzotha ngikubhekele angithi sisi uzobheka le sisi Tabi Salathon sisi unilothon uzosiza ke sisi ukuthi omele lapha esihlahleni silima sentombazane namathanga amancane abafana kudala kasebeqeda mani wena mani uyahamba wonke amaphathi uhambe wonke amaphathi lana bese uqeda bafana silima sentombazane uyagula ngisho ukugula ke sisi awuthandeki yikho nenhlanje yokubaba nane bipolar umemeza kakhulu lo magogo la nikugugwile nenkukhu yakho sisi vithikile manje sisi izimpethu sisi iphuma impethu inkukhu yakho sisi silima sentombazane iphuma impethu sisi yaphuza inkukhu yakhe into yokuchama yangaphansi yaphuma sisi uyanukisa ngisho sukuma uyamele eceleni uthi kwenze njani sisi wena uzwana nokuthukana into ezisnacks uzwana nazo azakhe ngabona ingane nganamthetho njengawe wena unamulawo ngonyela tina kwena uba urutile njengongwana omungwe wawusibela ukuyihlokomelo hawuhlapi first thing first before anything else first thing first awuhlapi wena bese utobutshani na rena kyankga sesi wetsi ba lori gaina gati ke ntwa mkhutsa mang wena ka re wena ongkhamtja ya uthunya go segweng ya o gwa wena o tobutshani na rena kyankga o ra nna tsena tsewe Tamstream we montsheng yes guys, let's all play as a team. Slima sentombazane msukulu, thank you guys, let's go. Asiyabulala namhlanje ufulo kashamanzi siyabulala namhlanje osadusa nepeta kaluma indlebe kulethi ngempela ke manje uzosihlonipha esilima sentombazane uzosihlonipha magogo yezwa namathanga amancane today uzobona ke Nkosi yami ukuthi thina singabobani asijwayela kabona siphihla uzoqhoqhobala lapho kuyophela inani sisi wathinta thina uthinta abantu abangathintwayo kunyakaza umkhodo thina siqonela kandaba nesilima sentombazane nenhliziyeni indaba zakho ebhizi ziyathakatha lapho zathakatha indaba zakho leLimpopo sisi kodwa wena uhleli la TikTok ngoba uphelelwe ifuture sisi uphela iguarantee sisi emzimbeni wakho intombazane enganavelu eyabona uThamara sisilima sentombazane uzoma ke lapho sisi nobuso bakho amsho ubuso uyabayibuka sisi ubuso bakho ngathi into yokuchama yakhe ngaphansi abantu besilisa ubuso bakho sisi into yabantu bangaphansi yokuchama yesilisa silima sentombazane xa ungadlala nami wena uyini wena mele sacrifice ngayo wena sisi Kita sacrifice ke kukwao a ke ro sacrifice ka batho wena ke tlo sacrifice ke kukwao lo tlo dibolela ngo dirutile ke kukwao sacrifice o tsanga wena botso le Nigeria nyana ngere letsa o tsaba ka di sacrifice wena le Nigeria tsena nna se sibona ngere a tlo bolela ka mogora tsa mo life nyaka ke o butse ka re ke life ya koku e ya ke yeshwe Swasa se bodi le teacher la nkga a o tlompotsa lo tlompotsa ntjona wena ungithwayela kabi intombazane ndina wena unje wena ungakhuluma nami wena unje nomkhaba wenja ungathi winje isalile enamabela lengayo wena
Kwazi ukhulume nami kanjalo sisi. Angisiwa wele emuva wenze njani? Wenze njani? Faka iglove lapho simbonise ukuthi singabobani. TRT, Pet. Thank you so much guys. Everyone who's gifting, thank you so much guys. Ngwanyana o talla kudu a tsebe batho. Le ka rumela lotse wa tla lena le ka se loke. Le ka di rumela se shalang ke a wina. Thank you so much, sis. Thank you, sis. Thank you so much. I'm so good. Let's follow TRT. Glory, thank you so much. Please follow the MVPs. Siyabonga Tali. Guys, it's okay. Don't take it personal. Thank you. Much love over everyone. Thank you so much, everyone. Please, let's go. Thank you so much, guys. Let's go, guys. Let's all tap, guys. Let's all tap. Please follow the MVP, guys. It's a game. Let's all tap, guys. Can you please all tap, guys? Let's all tap, guys. Wena ngibona uyenza so ungathi uyigorilla wena uzala ukukhala entabeni wena ngibona uyenza so gorilla ndina aphi amamanki wakho loya ngawo just says Twela abantu kabi sisi ucanga uthi kusekini la TRT thank you so much guys ×3 first gift is ×3 anything that you send right now is going to be ×3 guys anything that you send right now is going to be ×3 guys wanyana watella utella bathu wena tap on screen guys Wakhunzula mehlane ngathi sele shayiswe imoto Vuthe goan angina ndaba nawe Wakhunzula mehlane ngathi sele kweyiswe imoto Yabela silima man awuzukuyi Uzoma lapha uzoma weshebe guys asidlale nesithini yaliwa kanti yaliwa Ngitawutheya segoggoilane sesi wena o ka re ntwe phata ya o ka re ke ntwe ka re ke goggoilane wena letsulu wa rasa bo opela ska ya njale ke tla o biletsa di artist tsa le company tlo opella du ku shore ropela jwa guys we need 5 roses TRT wait for the speed guys wait for the speed gift on the speed guys this girl one tloela ene o rena ke na le chichere ma chichere no wa go skolo ngarutisha bana sesi wena o nyaka moti yey mukhaba wa mpya wena emela komrawo wela mrawo angikuboni nokuzotha uphelelanga bo usengimela phaya ngivezele ngicatshula ngisho ngikubuyele emuva ngifuna ukubona le ngicathulo zakho zithenge 200 eSmall Street mele emuva ×3 guys they will snipe ×3 guys ×3 they will snipe guys don't allow them to snipe guys ×3 wena ntombazana ndini uyadelela wena lento le ishibobana wena ngishibobana okare ngabe stretch kadi ngaje ucha umenga okare ngabe stretch kana rawa umenga wena kaya ko tontalla ke aka kamo ko khale every day ko botsa re ke ka mamaka kamo mani ganinyana e buya lena ya o bola lena na re tla diang o ba botsa re bodile mani ganye wena moreba ina nkani mani ganyewe aina nkani mani ganyewe wena moreba thank you so much guys kenna ho basa ke di bone lena le baka o ka re boro go ba le contract le bokobo bo TRT! Oh my God! Wena ndietsa kae? Tswana mawe modimo wa ka ebile go kwela botlhoko wena ke eng mara? Dieta tsa o di lebeletse ko moyeng o ra re le mautantse so. A betha kwasa. O ka ro le tsola
kontraka wena o ka re foroma ditena ka diatla wena o le so o nana rona o ka botsa nna ke le ka mokgo wena ntebelle botse look at me darling look at me look at me look at wena owe o nana rona o ka botsa nna o ka re fielo la o fiela mogotha o tella batho wena le tlho ya mannaka sure ona nna ke tshwere bo charity ka mo lifeng ya ka wena ke tshwere batho bao ba le matla o ka re butsu ya le kontraka wena ya go geya ka bogare ha sa maire phatha a se mpotse selo wena molala wa ostrich borrogo ba tente ona konela ke bulana sishwapha senja o ka re umtshayina metse dustbin wena o ka re umtshayina metse dustbin. Guys, can we please try to place the team, guys? CRT, thank you so much. Thelma and Khadi, you guys have boosting clubs because when we are in need of a boosting club, please guys, send those boosting clubs when we are in need of boosting. Guys, can you please all send them, guys? Guys, please send those boosting clubs, guys. Please, guys, asiphe nkosi yami weba. Homa. Just ngizolokhu ngimile nje ke mina. Yes, let's tap, guys. Guys, please do not send roses in the club. We have a club. Anything that you send is gonna be ×5. We have a club. Hambuyoma sis, hambuyoma. Nokuzothi hambuyoma nje mesi phezu kwe dustbin. Hambuyoma ngiyacela, angifuni ukukhuluma kakhulu yazi. Angisazi nokuthi ngithini kwe ngoba uyangihawula nje uyazisogolela sisi nabantu bakho abuku live yakho bayasogola sisi niyasogola ningaba umsogoli angifuni nokhuluma kakhulu maroti bamara vele ungakhulumi kakhulu msogolo thank you guys yey hambi yoma le ncede hambi yoma le yima lapha ngithi uyincede wena usi umuntu wena uyisilwane sisi uyisilwane wena kuyawuhloya sisi kaSpedi kuyawuhloya sisi awuthande umoya omubi lesi silwane man so siza ukuthi ume lapho sisi ngathi inkukhu enethiwe. Okay, thank you so much guys, we need to play the team. Uzoma yabo silwane ndini wena uyisithwale esibi sabona abantu oSmile bethu uSmile khona isithwale esibi wena sisi vele into enyaziyo leni osaduze uyisivunguvungu nje into epheshula na umoya sisi uyinto ephephukayo nje sisi into ongayazi sisi ukuthi yini nje into ongazi uyithini yazi umchilo wasidwaba ngesiZulu ungumchilo yosidwaba ke sisi hey go back hey wena lethoya dish king ubuthatha bawo ke wele muva ke guys ×3 guys any gift that you send is gonna be ×3 nokuzotha ukaru track ya madoti wena njengoba uphapha kanje sisi angiboni lutho iMr ifakwa angiboni lutho guys, let's play on the time. Bayifake ngemistake angangithi bayifake ×3 mara uthathe lo uqalayo guys. Oh my god. Oh my god. Thank you guys, let's all tap guys. If you don't have anything, please tap guys, your tap count. Yes, thank you so much Transporter. Thank you so much, my love. Thank you so much, Transporter. Guys, come on. Guys, come on. Hey, hambi yomemuva. Hambi yomemuva lithoya litswele. Kamema komrao kwa uswelo balabala. Hey, guys, come on. Awukakafiki. Hambi yomemuva. Ngisase phezulu ungazophapha. Sisi hambi yomemuva silima seTombazane sasephezulu kubu semkhathini wena vele phela usathane zini uzonjoke na sasephezulu guys. Follow the MVPs please. Sasephezulu semkhathini engithi wena vele usemkhathini engithi wena uzobona ke namhlanje ngeke sihluleke sisi ngazi ukuthi umkhongi nesigqoko sakho ngathi bakuthumile sisi ngathi inkukhu enethiwe umkhongi sisi uyobika ini uhambisa amalobolo silima seTombazane guys. Let's all tap kamuka bafethu sonke asisepheni guys, we can do this. You send whatever you have uzothula silima seTombazane. Oh sis, thank you Shane. Oh good afternoon thina phela abantu bese basebenza phesheya silima seTombazane sigifisa abantu baphesheya yo sisi
ugibele sosihlahla leso ngoba vele ngathi uyathakatha ngithi sisi. Ugibele sosihlahla leso lo mthini wakho sisi. Angisho ukuthi ugibele uhlala wena nakusithatha isihlahla. Gibele sosihlahla. You stand there ume lapha esihlahleni silima sentombazane guys. Silima uyenyanyisa uthande kumoya omubi. Guys, thank you so much. Follow them umphoqo umzukulu. Ho, cabanga ukuthi ubani wena? Cabanga ukuthi ubani wena? Cabanga ukuthi uyini wena? Awusengisithe phezulu ekhekheni sisi. Umloyi nje into yaziyo sisi. Uyakaza umthakathi abathakathi babonakala ngisho sebele, bonakala ngisho ule ukuthi umthakathi nasilima sentombazane. Awuthi ngihlale phansi ngeke ngiphumule phela. Kunini lokhu ungimisa? Hawu kunini ngifa mzukulu thank you. Uzothula lapho sisi. Uthule kube ngazi ukuthi uyikhansela lidla imali zango 2036. Sisi ukuthi awufundanga sisi awuyanga esikoleni. Imaths awuyazi, you don't know mathematics, you don't know how to count. I'm still leading mama. I'm still leading my skadi. I'm leading ne. Cabanga ukuthi uyini wena? Ha. Hayibo na ingulube boyisinonela bo. Mama shana. Inonelwa yini ngempela? Ngiyalingwa. Ulibambe lingashoni intombazane. Mama shana wena uzodelela mina. Hawu mama shana. Umuntu uhlabi wena ukari umama ugashwa. Umuntu uhlabi sesi. Umuntu uhlabi. Hafu umuntu. Hafu uhlabi wena muthowe. Uranna tata we. Unale makhadi game iphelile. Unale makhadi game iphelile wankwa. Unale makhadi game iphelile sisi. Thank you so much guys. Thank you so much. Yeah, wait for me guys. Let's follow my MVP Transporter Glory list first, guys. Follow the Guys, Transporter Glory and Lisbeth, you guys have gloves. Please do not send them. Send them on the speed. Dinawa, thank you so much. Topless leader, Snowy General, Asmat, Austin, and everyone else who's tapping, guys. Thank you so much. MVP guys, we tried. Yes, and we fought, guys. We can do follow this. my MVP, we just guys. need to work as a team. Follow my MVP, guys. Oh, It's all Nkosi yami. time. Asiphen guys, umaqala ke sithepha sonke. Singafika ku-1000 ngitap. Guys, if you want to gift something, tap on the glove and gift on the glove, but no roses on the glove, guys. No roses on the glove. First gift is times 2, guys. First gift is times 2. When I'm Mamu Gashwa, uri nagidile jalo chanto chabacho. Eh? Uri gidile ngi Mamu Gashwa. Thank you, Transporter. Mamu Gashwa. Uri gidile ngabe kulela. Ay mapilo na into ngiyangirikiswa. Mo, erikitlo shento ipilo. Mama Jackie wandinda mamutha. Keje ka papa. Sisusane 200 ihlala steli man. Ish. Une 300 ihlala steli. Ish. Guys, 4 roses, guys. 4 roses, guys. Mina guys gift abantu baphesheya mina. I have South Africans and international. That's me. I have South African people and international. Wena sesurina gambutsidile ngwana o bina ka rasoreji wankha. Umkha soreji wena obamukile wena. Ana nto kamputsha nyona wena obamukile wena. Soreji ndina. Ngithi buyele emuva. Buyele emuva nokusotha. Khani mara wanya no wasagafu dia jwang. Guys, times 3. Anything that you send is gonna be triple, guys. Times 3, guys. Guys, times 3, guys. Usajemile. Lithoyo ka re na dukulwa mo di mama. Guys, it disconnected network ya nokuzotha. Ish. Kinvite le motho mo wrong. Network ya nokuzotha nya ko gafisha. I'm crashing out. Iphelile idatha lakho le 2 bob.
network or yours? I'm sorry. yakho this is my network yours ukuthi I don't know why. ubuza umhlangano la Guys, let's all tap. Sorry, network yami. Guys, yangazi why? Because I'm using data. Guys, let's all tap, please. As tap in sogi, guys. ngibone kuphela ukuthi usebenzisa I-Wi-Fi. ngibone kuphela nge-Wi-Fi wazi nge-Wi-Fi ungayispela i-Wi-Fi wena shut up ngoba kuyimanje udisconnecte kusawina mina udisconnecte ngiwina nokuzotha yayazi leyo pain leyo yokuthi ma uwina umuntu adisconnecte Go back! Thank you so much, sis. Go back. How? That's that, sis. I did not disconnect. So Wi-Fi being hluba. How? You have to understand that it's phela vela uyazi wife ngoba vele ukhulile. Asisekini la shut up. Slima sentombazana lento enuki sorry. Hey, sis, go back, man. Slima sentombazana when Slima, sis, you are the one who's a fool. You will go back and will respect me. Felicia, thank you so much. Oh my God, sisi, thank you. You will go back ume lapho sis kube ngathi ushawe izulu. Ehhe. How thing phumule. Kuli nomuntu yamini uzoma lapho sis. You will stand lapho sis. Unetwe izivula vele idala zikunet. Angithi phela sisi vele wena awuchazi sis. Uzoma lapho. Move back. Move. Hambi yomesihlahleni. Go back to the tree. Go back. Go back. Nokuluka makaka wenja. Hambi yomale. Wazongitshwayela wena uka ukuthi ubani wena. Hey njani thank you sisi loyo sisi wakho omubi ofana nawe omsenkayo lapho. Kanguthi kusekini lana wena. Kanguthi sihleka nawe la. Wenja. Slima sentombazana. Khandale hash. Ungazosijwayela kabi wena. Yo. Yes. Angizwani nomuntu osinathi mina. Go to the toilet when uyanuka yazi yasinukela. Sisibuyele move ngibona. Aje mabuti. Wena tima Wi-Fi juu. Ay, vale game kilitimus. Game chiba la musi. Guys are ngifta ngapi? La game. Yeah, I disconnected. I think uthenya ki network. Ibila ralo ka di game network yona e hafa lo fita e thoma o hafa.